kekbe Majache me fenya wako na chakadangwe kamashi Shiwa yuta mengu Chukua fashi kanto Majache me fenya wako na chakadangwe kamashi Shiwa yuta mengu Chukua fashi kanto Shikone nyoda Waseku ingbeji waya Eyare oi Iko mefaka nibe Atuulo moni begbachu Asafu free asabanku Maybe cry Gadang be fair Oba bushi kesa Wakaja shula kabela mama yembakashi Yo nane men small Atuulo meni begbachu Abaji akale no kofe won Na men kra akpanye ne kan ye gadangbi Maba mini wakeba homo na chemen kenye Efe pololo lala ngwe ko debi ni ama wan rasta to gbuni se kaklagbe ball bonu wo fe ole nu wona Sunday shebo ni fe money no ngula to ajunu le she moko acha moko ni moko acha moko ni moko acha moko nye tira nye to ya se nye na ala yake o debi ni ama wan rasta to gbuni ni se kaklagbe ye e bakman no e ba do ameto ngbe lele ngmene Sunday connect no yo su ni mi tonk baba susuye because osu ni bi e afi basa ni ngmene mi to mo bi ake na mo ashwa na me poten di many fiti osu we e jake nke ni bi ya no osu ni me ni mi expect ake sana me ko na me na kan ni ehia jodin la kun bu ani e fite fe ni no esa ni ma fe bi ni esa ni ma jini bi ya no e jake o de bi ni ama one rasta e hile page no ni fi o mi ni no ni tawo nsi mo mafa wonu efufu e che mekenyeme maso make ma ijara ma ba shrawo me de shrawo ko no bodo mi ji odi ebi ni ama wa rasta osu ngene e ba shane tamoshito osu kenungwa nke mi osu kenungwa e ba gbe ton to nte ye ka chi anye kwa mi ijara ma ba shrawo. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills I Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Gana bi gamanti asia mi bi fe ami kwenye kemba asaga mi fe hunu o ya he strut wi bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyinke amla lo bona fe na amla akwe ni eyi ebua ni anya kesa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fe assembly members na asani gba te ofilo hante woke police fui alo o che me ni me ayabua ni onye no kesa na kan fe mo yeah ora don inja police foi ke wo kwani na agbako ye bi ene ke wo sawo ke wo atu je amepe popa ujini ke popa bibi anokolo ifia kwa na kan le won wo kan majanche bi le won na asani gba na gba ru e titriji gogota ni
Hey, ni ekole ni jo ami ekichi ye. Alo ni jo beje meni saga ko na chunwe ni. Hey, ni ekole ama chunye ni esa. Alo ndi ko meni afe egbe ko mano na ehi. Ele meni efen okapa ni egbe ni. O asaga ni fi mo ato egbe jam ko diba de nke. Ye ba nya bona fi ni ofebe ke ha ne keni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa no ka shi me ni hu le mi ye o mashi TV no. Mbe ini odai afuti kofi meji mo ni yo asaga ni fi mo ni o chan. Yo, non me hablar Bible blue ni kami yo be o mashi TV no mi anye fe nye shwesh komeko mi kpenye fe kami nya ba ke komeko. Yo be ni me na hablar Bible blue kagmene ke bon ya osu man fe emli. No ko ya no yo osu. Mi we da ni ake gamen. Boni wo sure wo yin ahie aso fe wo fe o lo. Mimbi Sunday. Kwa kwanti ani bi pi jino ne tetechi ne jano e gadangbe. Na. Ne sana wi. Cha wi ana. Ne sana eni ni bi kamo akeni bi afufun jeme. Awie shimo achochon e mumu ishula foi. Onupa eni wo yen gadangbe. Ame tomo ame mumu ishula foi. Ame fi otumama ame na ame nako. Ame nuwo ame nuko. Shi chairman kanyeme ablade abi blue ode bi na ma one rasta minto ma catch me fe na me na mele ake ama me ka na choka ko choje me na choka plekio na me buwa be kwa keke joka kutum pochocho ni odun lo fun owie lo ami ani wana wale won aka paki fa paki ke na no no bo fe bo no ba ji no ba tamu apodi enche subanto mo ho bo fe bo ni ji e ba je ko na ba na bo no jike bo no tamu wewo mincha wacha mene tu ase ka bebuan we mo ni na mke ona me na mele ake keja me kwe na ahi what's your kwamba shame what's your kwe ba ame ba shame e jake meni ba to ganshi che meni ba to ganshi ne ka me fe nkun shugwa nya wo bia wo ake kwe ngmene won wo ba na wale ko wo yelo alo kun mene boni wo ba nu a fole shipon jinke ni bi na ohun na fe ni bi ni tuisumo nya wo bia o ya ke kun e ba nye e ba le na kan lo dabi kun e ba wa shi mene men di no no wona mo fia mo ka kente shi e fe nu ni tuisumo nko te wi mo gamen be boji mo no be suban shin sande bi mo jake maba le sande bal ni ka bo yo ne ka osu yosu menen ye sande ko ni mi to ma bi che me fin ye sande wulu ni mi to ma femini ma bi che me fin ake mini potin jino ni yano nyeme lele lumoyeli take boni kenye efe chaka na efe basa yosu ni amli be mini ama yuene minto ma bia ke no na mo jide legitimate osu manche because ina ni bi komamni mini ni bi ni na amni yo ni ama fele ay ma tonyi eye ko be ko no na ke press conference wo jin ko mejeje epo osu ki kajase osu jase ike kusum gbejano to ni afi ke ha niji woche niji tetete ameke kusum gbena na afi ha woche tetete niji ni ndo to wu ibele bonija aloje na kaji kusum gbejano to nya wo bo abi to duba na kaji boni yo wolu evi chemele un niji nwa gbabu ke wonche ama me fe woji ame ke reply
Shinka party be a fan ya messaging beam. O de bi ni ama o arasta to gbonyo ni shake akla gbe. No na kaka you no you. Ejake dani ga dangbe ba yin be jakutum poka amale ani fe mo ni yen akepasashi na de anokwalise dani ga ba yin nyebu abi eto eko wojin e bo na tele anso fa onu afufu anya wa kwa wojin no wo ba kenkle dan ma bia sajin no ni mi chichi ni nta o ma bia no anya wo kwa wolue ni wo femini wo kan mi ni bi be ene osu kinkanwe jase osu kinkanwe jase onai ame no jino ni ona de kemini to all media houses quite recently pictures and videos of visitation by Tete Nino Te Owo the Fourth to the Gbobu Shrine at Nungwa flooded the social media space in not too pleasant manner. This situation has given rise to controversies not only about the legitimacy of the processes and procedures in installing Osumanche, Osuman Kralu, and Osuklote Wulomo, but also the mandate of the King Kanwe Jase and Osuklote Wulomo. Chanke, amena sini foni kome kenya be mi ni woche ni tete ni note owo ni die dweno osu manche be ete nete nungwa kenya kusum gbejano to femo kome ke ni bi ni amena mele yake shifio ye ni chumo yi e wakachan ordinarily the narrative that Babu Wulomo must perform right for Osumanche, which is fast gaining currency, and the impression created that the Jaseche, Osuklote Wulomo, and the entire Osukinkan Jase were involved should be relegated to the background and treated with the contempt it deserves. Chanke be yemo niteno chanke shin Babu Wulomo esani efi okusun eha be Osumanche allo woche kebe kome amena ke boni yemu yale dabi ebele jalegbede sana kwe ni noniji ene kana ke fonde ne ke fa amekefa ta ke further some indigenous of Osu both home and abroad have lashed out at the Osuki Kawejase and also rebuked the King Kawejase publicly and bitterly for complicity to what happened at Nungwa Chanke Osubi komeni yo manse egbeke ni bi amemie fun Jase che ni ame day top ona amekele wie bonisa ke ni bi amie fun le ke anoni teno Nungwa na this release is therefore not intended to confound anyone but to set the record straight. Chanke akene ba ake to ma ke mba ka ba nyamukuno la ke ma ka ba hamukuno shimonwe ke ani akanu kwale afungbe akemini. It must be emphasized that the Osukin Kawejase engaged Tete Nino Te Owo the Fourth at a couple of times to discuss the intended visit to the Gbobu Shrine. Chanke Jase che ni Osukin Kawejase che eche woche ni Tete Nino Te Owo shiabo de kele ena sandegba kian Gbobu je yake kusum femo. Again at these meetings probing and rigorous questioning regarding the nature purpose of the visit among other sensitive issues were asked by the Jase to enable it to arrive at an informed decision. Chanke ba bi Tete Nino Te Owo kian ejeme ya ake mi ndigbejan to eteni kamo ante bona phenomena no ni wo allo no ni potin wo ni afi again the kechana ke in all this engagement the Jasecha and the entire Jase were constantly informed by Tete Nino Te Owo the Fourth that the visit was private and would not explain the nature and purpose of the visit. Chankeshi fe ko ni ake woche Tete yo ike o enele boli kumia mi sene tun se sene no ameka ya metri yan ka wa fele benini yo na kecha echano ake the entire Jase therefore had no option other than to disassociate itself from the visit, and same was communicated personally by the Jase on behalf of the entire Osukin Kawejase to Tete Nino Te Owo. In other words, the visit lacked approval and support of the Jase. The authority to install a manche rests solely with the appropriate royal family lineage and the King Kawejase led by the Jase Chankeshi
be jasefo efe ni ameke iche shile na me ana na le ake da bi esane na kan noko nyon efi omini eya no eja ake jase osu jase le peji moni yo wale ni ake fi omini ake do monike ni bi na alo ake ko onike gbe na ake min historically none of the past Mancheme Mankralo and Wulome from Osu over visited Babu Shrine at Nungwa for any rite. Records show in cases of installation of Mancheme Mankralo and Wulomo, a delegation is sent from Nungwa for the Butrom rite only Chuakeshin. Wulokobe, Alonokobe ni Chuakeshin atu Mancheme Kome Osu ni me eti Nungwa ake afe Butrom wo kusung bejano to ene ehame. Negafita ake the Justice Nyama Olenu Committee report on Osu Chieftaincy affairs in the years 1985. Justice Nyama Olenu Committee kone ache kenya Osu Mancheyeli Sane amba ameha report ko nidi 1985 made it clear that it is the Osu Klote Wulomo who performed the necessary rites for the installation of Osu Manche, but not the Babu Wulomo or of Nungwa Chuakeshin. Be ye wolu emi nidi 1985 wolu Chuakeshin. Osu Klote Wulomo leji moni fi omini efi okusung bejano to eha Osu Manche shimbo J Babu Wulomo nije Nungwa. Neke for avoidance of doubt, we the King Kawajase would continue to recognize and rely on the rites performed by Numuno Osikan Osu Klote Wulomo. In conclusion, the King Kawajase Chuanke ebe for avoidance of doubt Chuanke Shinkiani kafe ma John Mishkoshko alo noku amentona amena King Kawajase Antoni mambi fene le akame nona me recognize ji kusung bejano toni wache numbo no Osikan ni jete Osu Klote Wulomo fe ehan tete ni no to wonje jo no. In conclusion, the King Kawajase reaffirms our commitment to inform the people of Su and the general public of Osu stool affairs as and when necessary for unity and cohesion of our beloved traditional area. Be jase ba muna amebuna Chuakeshin lele ni ne akeba bona fe alo amewie bona fe ni nyemi sumo ni yo Osu ke be Nungwa te ye ne ebami shiminto maka make cheme ona ene mene fenye na taflache. It is one of the most useless things ni abo enfemo onumishi nyekwa misuma ni na Nungwa bia no ndane nke mensanjinye amamoshi nya awakwa Nungwa bia no ni efa no wo ba fele plak onumishi maka ne key points komeni yo mi producer mina ke ofamomi. Shokebo akwa bi ene kamini. In addition to granting land for settlement, Nungwa also left the Klote deity with Osu, thereby establishing continuous spiritual Chuakeshin. Ene ba jale min Chuake nakanoko ete no da. Ora wo be efa ni wojine efa odogba ni wo kote social media oba na kote ablade media page no lenwe obana yejeme shi amakane bi ene kenkle no abu ekemini. The office of the Babu Wulomo Shiche has taken note of a press release issued by the Osu King Kawajase press conference and interview by certain individuals in Osu concerning matters relating to the recent rite performed for Teteteninoti Owo the 4th Osu Manche at Nungwa and customary role for the Babu Wulomo Shiche in Osu traditional affairs. Yo be energy be Chuanke amenu ake na kani bi kome eteteshi no wo ye mi eba first statement bi ame statement bi ke be allo make gbi ni ona auto to Mancheme kome na fe na ke kokwe wo ekotomo 4 paragraph 4 ke mini. It is only the Babu Wulomo Shiche as overlord of the Gandangbe state who sent representatives to place every Manche of every guard division into the Butrom will right before installation. Chuanke be ameji me ni me ni afi omini Babu Wulomo leji mo ne Chuanke na afi Butrom wo ehan majanche menfe ni yo Gandangbe ne before ato am Chuanke no efita kusung bejano to ni fa efe ke the Butrom who rites were duly performed for the immediate past Osu Manche ni Kinka Chuanke atuna kani chumo eyan Kinka wache Kinka eke through a delegation sent by the Babu Wulomo Shiche led by the Ofu Wulomo eke
true many atun kete ni many atun no mi ofu wulo mo leji na dan lo ni yen chonke eyan osu eyan kete ni eyan nwa me anye kete osu na afi kusum gbejano to eyan kinka woche ni echon ese ni ekefata ya wake right were performed for the immediate past osu na adu clote wulomo upon is dismissed na kan no afi kusum keni bi ya osu clote wulomo osu na adu clote wulomo moni echon ese dan bi ani me enyo eba epele o here no kaja bia ke animi to ni ke ni bi koma ba funfun nshi say ke contrary to the impression created by certain individuals and osu kinkan we just say the gbabu ulom shiche has always played a recognized role in the ceremonial and traditional affairs of osu twankeshi je ngmene ke sa nwa ulom fe nwa ulom echu nokopoten concerning osu lumo yeli mlisanji yedan le seven ke it is an established historical fact that Nungwa is the allodial owner of the land upon which present day Osu is situated. Chongakeshi eyawojianye chongakeshi eno Osu me yo Nungwa ma anoni neke Osu was settled on land granted by Nungwa chonke Nungwa menia Osu men shikon, and this historical relationship has been acknowledged in both oral tradition and documented source. Chonkeshi energy noko ni history ko ni ekanshi ni eyawojianye ni mehu leleyi insumo ake wo ba ya chon chimi sumo ake boe nkenye a peteshi e bi wojie fie ye pano ni ko te plama ya no wo ba kan ni ese ejeke ni wo bi e fa na ke mi won dula mi fi ope anye chon ake be misunderstand the neighbor chon ni Osu jase ke ame tete beigbe ni eya Nungwa na fi okusun ko we han leke ni because je na kanji gbeje ano to eyo shimo ekula atun ke jo ke ba Osu e ye mo bp ke baba o shigme na mi to make Osu menfe Nungwa menfe loko wache Nungwa gbabu wache bokete la we nche mi pa bo fa loko afebu nye toton ni bi fe ye gan nya ni gan fe basa ni ama yue na kan nche Osu na peli o na yo sande ajen mwana ni ka bo yo Osu amaja chame mete ni peli o ye keji ale no ni yo ni mi male Osu amete ni peli o na ni ka bo yo menyo ni efeto amegbe yo se yiye Osu emi niji woche noche ni chuchu ale la ke Bernard Bochue noche no to wo leke tete ni no to wo ni wulo me we afenyo nyebu abi etu wulo me ame ye afenyo niji wache shipi dudo tutu shipi ni bi ane ekele ye wulo mo newe numo nadu peneku noko klote wulo mo le enye eke manche moko klo eni ya eke moni ketete tani ya shimo le wulo mo eke Nungwa wulo mo niji wache numo gbabu ji moni move producer of na kanfoni mi to ni gatete ketete fe na nibi gboyin ni yano ye gan wache me na me kwa na me ba solve shi nibi komeni e best na mo so me ka disturb ojomo no ami ani you Boba bia ne wonye wana dwemu wo be dwomo ko yelumosane yelimi edaka male duke fon basa ni bi so jino ni ya no for producer of no anana ami mfoni jiyen kome ebe me enyo ni peli o bi ani ami mfoni jime no na tenkle yo be ku ji woche tete ni no to wuo ni ji ejo no be mo ni wie mo na yu ake ete Nungwa ni afe kusum gbejanu to kani bi ale Nungwa ni moni yo ni le kokro gbeji noche ni note owuo ni di ejo no noche ni note owuo ewo meye nyo ne o fa na nshiba producer ana na adam foniji wulo me asanjiye yami meye nyo ne benye na nye kwa amfoni ko ni mi to nka chonye producer gbele mo foni na mi wa fi o ankwalo gbele mo foni emi Belemo mfoni ni emli. Yeah. Na wulo menyo. Komen. Ken claim no na le moni mfoni yo
lekete yete leji woche niji babu afin wulo mo woche numbo bokete lawe lemfoni ji no na ni obana numbo wulo mo ko ni smiling yeah no mashi TV logo yo producer ani picture afet mo re ba shi fi o ko na smiling wulo mo niji ni no te pe ni ni no te wo nga numbo noi peneku no niji ni checha no bi mo ba gen nyega kiani wo che le unji mo ni ona eje ni le ke gbabu wulo mo ni yae aloma ke gbabu wulo mo ke abosu e wulo me enyon clote wulo me enyon le ke shipidu do ji mo ni eke fi omi eke ya le ke chi ogia to mo be ni wo yu oye wo mene yue mo am ni ye le ji mo ni eke fi omi ni eke chi ogia bodu mi shi le ke chi ogia ni kaji oje do e mi producer offer me am the next picture am the next infoni why the more no gbele mi jase ke no o shift mo ka o ne kegbe miss mama na kenkele me mo shift mo ka o shibo ane o be ni jase watch ni tete ni no to owu oji mo ni tate yen ni di manche mo ni te nu wa na fe kusun yan le ni wulomo oso clote wulomo ni fe kusun han le ji nu mo noi osi kan ni diete no ni chichiku e wachole aka si fadiga leji moni wona lemfoni ona eketete ni no to wu e mi wache mi to mo bisani bia ne kusun gbajiano to ni afio na ke yo lumo ye gan satenye mi bia ke ye gadan bia satenye aso achakile alo te yo le han ten aso lumo yele na yo ye gabia ne gbajiano to na chon na ke yo lumo bia ne no anye alo mo fiamo mfe no ni le dienche etuisumo aso mo fiamo mfe no ni ba nyale alo afe no ni kenno ya keshole mo ba gan dan mi bi cheme fe choku na tale fe ke jale makato butuka gbe adan chula tetre meni ka me ye Paramount 6 cheme JSAP chief say ka division mi ju aba meni ka me ye Paramount chiefs ka Paramount wulo me shi cheme na apele shi che overload na fe yan shi hwe mo ani bi neke no mi bi aka be mi ni tete jame aso wa chanu mo gbobu hani tete ne liake shipidudo ne sane face kusun wele shi je nu mo no esika monitor gbachun na because bi ane na nu mo gbobu aso elo share o gadan bi aye ngba mi alo mini mi bisa ne nyeme eke shipidudo tete ni chuoni ni tete ni di manche lewe ka shipidudo chuuni eke nu mo no esika ji moni chuoni je nu mo no epeneku ne ke chuoni no wache me a toto wona ji aten alo adishikase alo no ko poten ye nye sumoni wo bibi ni wo ba wo na wo lio cheme bonu nya ba fe yen chinse na kan ba ka wo mi anye ona abu mo life ne teshi e gadan gbe fe je no ko cheme ama me gbagbe cheme ama me gbagbe ne fe na kan ko ti ewie mo ba ke mi ni wo aba ke no ewie mo ni to yo han tin ni onupa asande de gbeke bi asande no onupa enfe don ni be ngbe no ta flache onupa enfe kun na isana awie onu mi shi scott ewie mo be boji mo no be suban yeme ni mi nke anye da keke ne keson le dan ga dan gbe ba ya no ba ba ka nya awie anu kwale yeme nke gbabu lamo be mi ni wache tete bajeme ne fe kusun ale alo afon le ni na fe kusun ale shipidudo ke niji numbo no epeneku ke numbo no sikan niji eten me enyo ne ni be alo me enyo mpele gbana ko me
ni money le gbabu wulo mo efe kusu yan le nungwa de kele oje ni wulo mo ni di sipidudo money da ne le nungwa ne feta nungwa na afe kusu e de nda gbo kagbe ona ni to ma bi ake le ni je eketetete ya ndi le fe kusu yan tetete ni le noche camp mi yen ona ne ye noche no mi yen ne ke ni bi ne aso ache kelele gbabu ulo mi pa bo fa no kwa febo ye bule na mi bia kenche no ewo aso okwe o solve ke issue ne dan kusum fe mo na enye cha no mi tsane ne mi bi cheme ni toto gacho nya na je wo chon nya na je wo sajinpo yin chon ona ni bi ni ya no fe eyin ni ebe ngbe no wọ́n na ka jeje epo na fe mi na fe ko as useless mi na wojin ke bi fe as useless jomoko kra pe mi ni amayu aka jomoko kra be ne ke ni ko ya no bo ni me na ka be ona wo lo ka press conference na fe ko me nye ni ba na nuwe wo lo na mama osu me ko nyunwa me nye ni ba nye kale many men are a few bulu and many men are a few bulu and many men are a few gidigri na ma few shay me kwa me te family aka me enye ni would they even come across ne Kenya wujine she no na me na aka me enwe feel there no jino na me ke ba kojo nye daily treat many men na aka ame bedroom mo bi ene na aka me bedroom amele wolomi amele dokodokono no nye na me keke nye na me nyele aka no na me ka me nwe na keno ni ya me tuwe ami no ame ke ba kodo nye ni no na me ke na le ame ke ba yue nyenyi efe ni le jeme ni ba tashi nye ba ka ke gadan gbe ke bi ne jeje no abu mu shi je nye chame nye shi ne wo po nye shi ne wo po no ko nye babu la mo nche no di mi bie ake no ewo be na mo ji the legitimate osuma nchebo because wulo mo bo money bo numo gbabu oko olele osuklote wulo mo je la di money fe kusun han manche mo no fe kusun han le mo no recognize ile ne tagbatun na leji money efe mi ni leji money efe kusun han le riwo mi bi sande ake neke sande ti ayale atin it's about time ni cheme isana me nya me chon wo you tell ni onu mi shi isana me chon wo you tell ni shita flache amembo amenlaje wo you tell ni ke wo te wie mo abake no besuban ni mini to you atin obu mo olake onupa awie mo yo ni echebe shi cheme mamba jo chame mutwe ni bi ne dogbele le kolebu a fite gadangbe cheme ni fite gadangbe bibia ni wo ba ni toto wo na jiate mi ekoleka mi ma wie da ake kaji anye na awie anokwale mi anokwale da ni nke ba afunshi ejake it's about time nikaji alake tete ji os the legitimate osumanche ani mon fenele numo gbabu ko na ara wo mi mo shida no ba kwaje kwa ma wulo ma asande because wulo me nyon sande jenshi don't imagine ache ma asade ba mi wulo me asade jenshi ke de be mi ni kinka ye wala mlin yo mi ni jinu no afi min bisande abo eneke be ni producer anana manfoni anana mfoni jin ko nlero ni ji da na to ahwe wo yan shi me enyo ni min bi poten nche gbabu wulo mo o fa ni enshi ba mi oke shipidudo yin ni bi ani eke leji alo bo oko recognize ole as osuklote wulo mo ni wo ni lo recognize as osuklote wulo mo mancha menyo moneke ya jinoche
Niji money on in the journal, leji manchene ke ya. Shije leji money ball, nungwano kusunwe afe kusunwe hale. Watch a tete. Leji money afe kusunwe. No one check babu, mi igbeke, we money you are into make bu pe ake. Nche, minkpabu fai no kwa febu. Shi mintao ni make bu ake. O fai ni ye ishi ba mi. Ena no kwale kan. Ba omode ko ni okeba funshi. Ko ni shi ajo ni mla kwin. Because beni osuwe efe ha eye musunshan e areho je osu ji ekonde san efe neke onumishi je osu kra ji eko ni esani enye efe neke maba enne ba na yue keshi gan chomu fe na ke ba yue ke ba shi gadan chomu fe ejake wonye me boye ama ameliake mini jiwo ameliake gamen jiwo niwo ke ganjo ko fe no ku ka wie abaka ka mini gan insan kranfo ni die no ji wie mu na ba wie ni wo nche gbabu o finance ba mi wulo mo no kele ya producer o fa ni ba ngo na kajo ba fe na kan tupe mi ona gbobu wulo mo de ke ya ke nu mo no isi kan mo nu ni fe kusun ke ha manche ni wo mi to ma le boni eji ke tamo ha nyeme mi njomo alo gbeke jomo jino ni yu o chon ake momo sa klote wulo mo ana ko mo ni jidere legitimacy mambiye ke numo no isi kan ni dieten ni di monitor gbatun na bia ni woche numo gbabu eke numo peneku ni ji shipidudo di moni le wele as wulomo we wo mi biake wulomo asanji ni efe basa yo suwe te afi otin na solve because atekwa amiku akeko we ba fatai nyeme mi ngbele phone lines ko ni nkwelo nyenyenye twa ni yeto onyejuemo no ni ya no ye osu ngbele phone line 027-432-4331 027-432-4331 bo omode ko ni bo otwa ni nke bo afon pan no ni ofemini ochon ojuemo ke nnake inyenu ni tete wise kemi inyebe ye jameno jama sweetness manoa eke la ashame the quest media eke inga inyemi miyere ono yo eno ma na she ngbele phone line se wo ba anye ni otwa ko ni bo ofemini ochon ojuemo mimbi ake osu namo potin mi na ke inyemi ko eba pano hello nyemi fa no gba ka lo twa akajo. Hello? Ofa no gba kan no gba kan no twa akajo. Wa rasta you to be Martin you take a test bia. Uncha yesu mate ando na ya. Wa rasta no ya ke kata baby. Ni woman tebe wele money alo pe ni yo gamash phone ne be se ba. Shi wa rasta bi to mai bo no go fi. Nu wa ma te ti onu wa mi no to de fe kusu ha. Nu wa wulomo niji gbabu wulomo bo ofa ne yesu ma te be no yo alaji gbabu wulomo wala ajo muguma na afi okusu ye muguma amukulu be ameka no ji amegbaji anoto ameka eji amekusu ngbaji anoto yo we ka me na ka wonu sha ko ni ba se ni me na chipon ba do ni bla kwe to ka mo ga yi ko ba yi no di no wo na e dole ko ta bene mo no ma ja ke me ya le la bene e awun to wa de wo pa me fa na me ko di ma ti ba me awo ju wo bi ko pe de ga hun ko ba gbe te si ke ti nu wa ma so so yo ma te me ke wo lo mo ge le ni ti wo pa me fa me ani ti ko e do ni mi la ko o fo ra don
Yo, yes, be mate. Oh, what I don't know. My job on the Fatayabu 027-432-4331 027-432-4331. Bamode Koni Bon O Trapni O Femini O Chon O Dremo Inke Noni Yano Ye Osue Biane. What you te wo yale won aten ni mi wi ake cheme flache ami ni bi femu ikome ni hani dane ayo ke fio mini ke shio amen nyeme ingbele phone line 027-432-4331 027-432-4331 bomode koni bohun o twani o chon ojomo ni mi wi ake esani kun wo che gbobu wulomo ake ni ekele di overlord of the Grand State Allo lele akeni wole as overlord of the Grand State wulo monupa wo gbepa mo diake kun before to mi gbe kejemo diake kun before e ba fe kusun gbejiano to nutumo ehan tete ketete ni iliake is the legitimate osumanche min biake ni wo wulo menyo na moji the legitimate because ke afe kusun yan bo but we ke mo ni fe kusun yan bo je the right person ni fe kusun yan bo be automatically o kusun na fe ball ai ni o mi to mo bi woche nu mo gbabu ake aso kusun ni nu mo no yo sikan ni je tenu fe yan woche tete ni no to wu aso enwono ake eji jale na cheme je abumu shibe piye insimo mache woche me atwese hona ni ya feto mo cheme amefe ko ready aka meke wo mambi e ba na sandigba na me bi wo na agbai ko ni wonye wa na amele ake wo cheme yibi ni fi omi e ya no ne keke wo be mi nse shimi ni dino no afio cheme ne sana me ko na solve ne keni bi na me mo ametalashi na me chomo ame emumu ishula foi ame mfeto mo ame nu ame nuko ame na ame nako shike jemo na ja me pe no ela me nu oyi ma be sane bale na kai 027-432-4331 027-432-4331 minke ingbeke jomo ni yen chwanke afi to konklu ani ni be ingbe no de sana ko ojogba ta flache afi to konklu ahwemo ni be ingbe no ni sana ko jemo ojogba nyeme olololo engbele phone lines 027-432-4331 027-432-4331 ke fe nke nya ke nyeme ni me nye ke mi yo nkomo ake gadangbe no ya ke hwele mo ke fe ke nye nkwa program na gbele phone line se nye bo amode nye twa ni nye onye twa nye dwomo ka sho egbeye ake mo go atubo to fanko mo go afeboro ko nke ba ke jele mi na your karma is real. Whatever goes around comes around. Be no ba fortune say na ka ba kale wo mi abo ni wo ke cheme yale bon ye ja nyeme wo ya egbe ni wo cha me to ase ko ke mi ye bia on your Facebook e makpa bo fa no drop o comment ko drop o comment makane ko de ya man bi fin atoemi na ke bon o contribution because in like nyeme ko me ke mi ye bia kenje man se ni amni ni amena nko ame ba twa shi ye ko le boli network ke bo ni bi yale iwo wọ́n ní ńmẹ̀ ìgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ kẹ́mi yé bí ẹ̀ Facebook ẹ̀ ò bá yẹn ní ó fẹ́ mi ní ó drop ó comment ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ mi ní nǹkan lè ẹ̀ máa bí yẹ producer bọ́ ọmọdé kò ní letters ẹ̀ ní òní jẹjẹ èpo ẹ̀ ó nà ẹ̀ first kẹ́ ẹ̀ first ẹ̀ pẹ́ ẹ̀ mọ́lẹ̀ kó ní òkè fún screen ẹ̀ nù ẹ̀ à ń kọ́ lẹ̀ ní mẹ́ni pàákọ́ àmì tí àmì bẹ́ẹ̀ ń kọ́ ọ́ àmẹ́nà ní òní yàánù yẹ òsú ní àná ní mi bí kyẹ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ akẹ́ mọ́ àbá ìsàní ìbàlẹ̀ nàkàn associalo ko be lo cheme ene me woni nke anga traditional council yin na ke kiye ba mi ode bi na ma o one rasta because cheme nu wonye ana no qualify anya wi ana no quali anya wi awu amale bo world cup ni ko ti anu kwale wi mo be bondo be suban shi dani gadan gbe ba yin be ja fi anu kwale shei be ja fi anu kwale shei dani gadan gbe ba yin shi ka wo fe wo ba fi akon afili be ka ta me bi ke wo fe wo ba fi akon afili cheme kenye me
cheme kenye me ablade abi blue gan dangbe enyo gan dangbe egbeshi ni it's about time listen wo fe wonye wo ke wona ne amashi ni wota gan dangbe ke mashi cheme kenye me ni no ke ba homo na yi na me kra pe wo de kan ye ni wonye wo nu wo e wonshi won wo no fia no fe mu fe chaka amanya ni wo gbe ye mo kokra bega cheme mene mi to mo fe le fan mo chon egbe ne no ni keke gadangbe onupa ife na me nche mo ko ni ma shieko ke jala ma ke to butu ka gba don hwe afin cheme ni ji choku na atalo ni buy out alo da na me twinje nda na nyemfo nyenwe anke esani gadangbe anya ko amakapa na ebu shi you bia na mi chame ndomo yote na jami no na anya adwe na kete obi kenye yote lele yote wona no ni ya no shi chame nyenye fite ni omo nye gbani ye nye ka mulu ewo wa ingba bi no ka de ka wo ji yote shi wote shi ka wote shi ngba ba afon ke ba ya chame ni bi aka ka wote shi wo yote ngba ba afon ke ba ya because nye to gbe no fin nye ka na ajengu ni gbenta akawa shiwe gbenta onu mi shi wodomo gbenta ni gbe ko ya tinomo e ko ya abekugbe na e ko ya ni le jino gbe cheme ni nya shiwa da mo shi aje me ngba ta wo cho won ya wo yin alo won cho obeku alo won cho wo ni le jino nyeka we wo laje momli nyeka we wo laje momli nyeka wo ji wo se ni wese ni wo fan ogbe ami ni wo fan wonaji cheme ke wo fan ngbe wo come on where exactly are we heading towards to cheme where exactly are we heading towards to in the potential anywhere ke wo fan wo ba cheme toto no fiano agbo wo kondum no wo left and right wo you tell one nya naka you tell what fite kenye na shele week kenye keke color tramo kenye keke shell fugas fe basa ni bi no na no fi obi anefe fe keje chuchuje wo yi no na keje shi sho na kenye de nche na po ake wo yi no na ele fe le chaka amanya style school jake chame nye nye ba ni wo shenye gbe yi ona ga chuchuku nibi nyeba ni na nye shi ogbe yi ni wo nye le nye na jin famu odo mi shi shi ona ga bia ni nye bu en wo jin agbo e mo kan shika jin wo jin nibi gbe yi e mo kan shika jin yi wo ona ga nye na ga o be bia na lumo yele poden chento konkloni no ona kan no wo you tell won na alo wo nibi kan le mo fio no ona won plan ma ya no tete mo ya mi aka is wo jinke ni bi ko me ka won kan ni won aka shi cheme ni nyenye wo yen le ablofo ejinye na kan di mo ni won na ale aka cheme ni nyenye wo yen ablofo ejinye nyen bo wa ablo jake ka gbabu wulo mu yen ne fele club out ni osuma mu fe ne le aka numo kloteni di numo no isikani di tene tagbachu na je legitimate wula mo shimo numo penekuni ji shipidudo ji de legitimate ke anya ko efe na kan ahun ka ba shi bia ne enya ko efe na kan press conference inna ko na kan woji ke efe unle inna ko na kan woji ya plamaya no shimo aba claim kusu na afi amancheko be eneme ni nyempele ne mai kin kaja se mi kagbe aka sani nyen nye fele she nyana awona wale moniji de legitimate clote wulomo monita gbatun na alo monita nwa niji shipidudo who is who which is which cheme yen hwe wo yan shi mi mene mi kanye ni ngbaja no kwale ake nye ni bi ko mene ke fe mu ewo wo nye me piye. Comment? Gadangbe, wanye jwen lo, wanye ni le lo, wanye meni nyumba dra me ni namo, na me ntawa ka me ke wa gadangbe bi. Shona, dra me po aka mba aka ke gadangbe bi di ame.
Shafe shamensa agin hey eko cry joko shinka boni wonu efe basa poto manya ewo yeme akpa pi namba anya me wahia shino ni ya no ewo ka me ba ta na mo poten amawa ke investor ko mbosu ni mancha menyo ke ten ke wulo mo enyo ke ten me investor awa ni ba lo eshika wojin e ba lo ko ni wa ga gidigidi ba gege e bojomo e ban ka investor ko mba gamashi na aga gamaja cha menyo ko sha bia wulo mo enyo bia mancha enyo bia de kenyo shikitele enyo asafo acha menyo man kra lo ete e ja se eje keni bi ye me investor mba lo ko ba lo ishika de ba investor o da kan kuchomi be dwemo mo ko tawo shigbe mo mi na ke na gbe kola e ba kan no. Hello, abla do fa no gbe kan do cho akejo. O fa ne akejo da kuma o fa na do na ya. Hello, Fernando na. Yemo no rio. Kese ke o tashi no bo no ke sanjin we no kweno ni ya no. O ba na ke gadangbe ke fite. Shike owie test mo be no wie abaka ke kubu mina ge wo nyen yu ekpan eche mapale fa ko ni etra shikome eko wo nyen yu ekpan eche 0274324331 0274324331 mapa wo nyen yu fa ko ni efemini etra shikome eko nyeme gandangbe ba hinke enyin fe e ba je mi nke bu ni ba je wo cheme le hu cheme ameni fe mo ni odumishi amena jinfamu ka ameni fe mo ni bani kemoko nto ni ewie papa e ba wie papa kashiwo na to awie fun aba wie fun kashiwo te wo fe wo ni bi aten osu wulome enyo ni gbabu wulom njishiche o anu wona woli akewu lele osue no fi anu na fe eje nkete ke ba fin shichejibo oyemi ni nyefe wulu ni chonke nyenyeke jeme han osu ni wo neneke ni wo min biake ni aye wulomu enyo sande nibo numo gbabu okemokome ye oje ye nungwa ni de shipidido dan agbene mokome un tagba tuena ni di numo no isika ni di eteno ni che numo gbabu no su e un bo no niye mini jino no wie ye nche mine kola ko ba kan no e la bla do fa no gbe kan no gbe ke lo cho akejo o fa ne ni ba chi yo akejo da kuma inye yo anu na ya Benivio come ke uti mate ni awie de awie gadan bisani o ba fedi no butwe konika awie efo o fedi shika awie papa le o ba ka ke o yu gadan bijimi mo be no wi one mina genyemie yu pan eche ke key point e ba mo shibu eni echi o nyemi kokro e ba pan hello fa no gba ke lo cho akejo hello nyemie pan eche mina ke ebo etue tvm imbele un FAB imbie FAB ni me na me ablade abi blue imbie FAB dan machine maya mi to ma join to ngbe akelele Valentine no ko fine no ko bright tension be Sunset Beach Resort amekenya bo mode nye chine benka makwanye 5 yo nyen yo eba panu eko animal emu na ha odani washiwa hello nye Hello?
mina ke nyeme ewie nyeme mbia efe bitaka be ni ke nye no nke ke lele vast day Sunset Beach Resort am ke mi am nyele vast day mi no bomode ni one work pe ye Germany bole akwana awupu na fe ni bi am ke je wole bi ya nka tagbe ke by Sunset e ba gbe tomotunte ye je no Arab Empire ni masi Arab Empire dan Soman Beach e gbe ye Jemechi obenke artist trot e baba o our one rasta in your bill no e ba fe kenche no koko agbene nke ba ke Chino Success Mini Park ye Otublo High Street no that the banner Chiobenka me vast day ne lewen our one rasta ndomomle eabo e ba fe ko keke sami fresh buko banko artist den pike baba oji me ni Chio Ebenka ojeme Chiobenka ko ni wo fe ni efe4 ni me na me nyeka chi anye ekra ejake encha ta teleparty eke the big fight night imba ogbeno ye o machine no shikome ko o debi ni ama one rasta to gbonyo ni shake aklagbe yi nke mi ni lo pidgin no ni on show mi chicheme ehwe wuleme dwen loye radon kemi kwemo jufo kadun gbegbe oni ke wala awon le on bi e ko ni radon